U Srpskoj kafani sa nevericom su tumačili član 67 Zakona o turizmu, koji propisuje da poslovno ime, firma i drugi naziv, kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga, ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta. Za sada je u ovom imenu višak kafana. Taj zakon po meni je malo smešan i degradirajući, jer ova kafana postoji još maltene jedan ceo vek. Pre rata je radila, a ona je kao kafana poznata. Kako ćemo je sad definisati? Srpski. Više to deluje politički. Po meni je ovaj akt, bez obzira koliko je državi potrebno da se skupi novac za neke takse i poreze, ali smatram kako smo počeli ćemo morati i mi da se prekrštavamo i menjamo imena. U Ministarstvu turizma kažu da je čest slučaj da na jednom objektu ima više naziva, a da bi se obezbedili minimalni tehnički uslovi, nužno je da svaki ugostitelj odredi svoju pretežnu delatnost. Dakle, ne može da postoji kafe poslastičarnica, odnosno kafe pizzerija, ukoliko kafe nema sve potrebne uslove po minimalno tehničkim uslovima. Ali poslastičarnica ili pizzerija može naravno da služi kafu i može naravno da služi druge vrste bezalkoholnih i alkoholnih pića. Jer nije isto ako vama u kafeu, koji se sada zove kafe pizzerija, neko podgreva picu u mikrotalasnoj pećnici i zove se kao da je kafe pizzerija, a zapravo nema minimalne tehničke uslove da bi mogao da proizvodi, odnosno da priprema i servira picu. Svaki ugostitelj je slobodan da izabere u budućem nazivu samo onaj koji je pretežna delatnost u njegovom ugostiteljskom objektu, kako korisnici usluga ne bi bili dovođeni u zabludu. Do zabune je došlo u redakturi završnog teksta izmena i dopuna Zakona o turizmu, gde u članu 67 stav 4 se kaže da uz poslovno ime, ogranka, odeljka, izdvojenog dela ne može da stoji oznaka delatnosti. Zapravo je trebalo da piše može da stoji samo oznaka jedne delatnosti ugostiteljske. Znači, Srpska kafana ostaje i dalje Srpska kafana. Do 15. aprila biće gotov pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima koji će otkloniti postojeće nedoumice. Rok za preimenovanje objekata produžen je do kraja godine, a do tada niko neće biti sankcionisan.